mun sang le tlang sang atanga INP Mizo channel thlir tu te tunlai tlang Sri Lanka himdam taka inom theinan du sakna kan hlana cheu keini po in mi tong trai sakna zara kan dame voin hi zun ni somni le pariat thotan ni ania nemen lama kan update man tak lo then khat chu news kan ti chuak towa in lo thlir le thawin kan an be seya tun tumpo Myanmar ram chung chanchin bok kan an update lenga voina kan chanchin la khom hi chuan ram chung him lo zia atar lang chiang le hlemaya atop thlengin in lo thlir le phot don nia Dr. Minong hlain po chanchin soitur om lovina re tawangwang mai kan ti lain tluang takmain nepi do athleng le ta ti miawati chuan a soi Russia sarkar US po chai boy ve zak tu mewin professor ni na lo hlan chuan Dr. Minong hlain han ti po a om ve viawa kanan ti chhin ani hi zuni somni le pani khan ni thum chung cham turin Russia azuzina a chanchin tlang pui kan riat vek kha ti chuan zun ni somni le panga khan Myanmar a hon tumin an thlok chuak zeta kong laka an kir le ti te oma ti chuan thoma re taloka heti lion general suwin an thunei na chu sak don ti vel thu thanga tam hle khania khang kha me puiril rulak pen na mai ni om takani khoiram lama tang po chanchin riat tura om lo ta ka chuan mi pui lam po hi andem om chuang lova hetiang huna hi chuan thu thang mak tak hi a om du reng ani avazin lan khan Dr. Minong line khan Russia ral thuam da tepo afang kual vela Russia ral thuam chu khovela ral thuam thaberani ti tepo asoyani ome chumai po du tok lovin keini po Russia zara ral thuam nei thadin huna kanding ve ati zui bok Russian 24 in interview na kumni chunga in thlan thata tiam thu soi boka Myanmar ma hian party pakhat chawina huhanga lutuka omawangin thunei na an latamai ni na soi boka ti chuan athang bo hlanin suwenan thunei na ladon ti vel khachu thuthang diklovani tina ni ta phot mai Minong hlain chu doctorate degree ne na hota chunia tunma a lekha thiam sang lo ani lai ai kha chuan professor mi vinaram an hruai tur chu an ram Myanmar poina zia om pha viu tura ngaihnawm umyang Mandalay khopui PG Takun Township Manloi Road le Suiman Road in Kara sipai lamtang mi te report thin tu chuan ina sameka munram nei tu ne in nialin chutia anin nial lai chuan sipai council lam an lo thlenga silayan me puale maya wangin chulaya lo vei wak nu pakhat an kap fuwa midang pakhatin hliam tur bok tukindar ko chhovela thil thlengania in munram thuwa intiboi annia ram nei tu le in satu dalan pa hi anin ti thiam lovani chutia anin ti thiam lova anin nial boya wangin dalan zok chuan sipai te chu awa ti chuan sipai te chu lo thlengin silayan met puak tamai ni in khetet media chuan soi meichia pakhat a oma an kap fuwa a boral ngal a poi thei khop mai a muna om pakhatina soidan chuan dalan hi tu ti pon thre chiang lo veng danga tangin in hi wasa a in le dor tura sa oi to mai sia chuta in mun nei tu zok nena in nial boi ta ni sipainan ka fu mi pa le meichia hi unaw ni nan soi nge boka tun thleng hi chuan sipai lamtang zoka in sak mek hi sipainan veng ni nan soi tun lai chu kan soyang khan dalan tha ti vel veng lal tha ti vel hi tam em maya ti sual po om ve mai thei boka mun tin maya hian mian tha thu hi soitur om tareng mai hetianga dalan le veng lal tha hluar chhotak ema wangin sipai lampon to khir ve ta tial ni na lang a muna om tenan soidan chuan zun ni somni pakhat ni khan sipai councilin sipai opna martial law apuan nanna North Uklapa Township huam chunga chung ko pakhat dalanan ni tia tha tok tu te awangin Mizo poruk zet chu sipai council lam ko chuan death penalty an lo siam to dalan ni an ngai an tha tak te chu o sin mu le afa pa pahni ku ong mu hin le tin khat mu hin ten nia hemi te chung ko hi zun ni som panga khan tu ti hriat lovin an lo that loma an tha tanga rei lo te ya sipai lam chuan an Rinhlelh mi paruk an man phota
midang pakua po man turin thupe kan chua boka thlangi chuanga vei nuwa an man zong mi pariat le an laman lo mi pakua te chungchang chu an ngai tu ta a chung zinga som paruk chu thi tura an chung thu rel ani ta a pakhate ro chu mi tha na atel ve chi lo nia nga yen ruang lo da bo ti in kum som ni le pathum chung zel bang zut turin an ti ni thi tura an rel te zinga mi pakua hi an laman lo ni in an soi boka an rel zinga pakhata chung te chuan Myanmar naw ne na asoi dan chuan sipai lam hian tual thatu takpon man theilo tu ti chiang taka hria to om theilo wangin chiat tok chung te hian tun ma atang an lo huat deuh chung kwan thlang chuak ani bermai anti thodi khria ta har thei don khopa sipai lam po hian thu chiang hre thei to lovin thilan ti vel mai ani mel viau mai Moon State lama po venglal tha om ve tho Moon State yi township huam chunga nin sung khwa sipai council lamin an ruat venglal pakhat chu zun ni som ni le pasari nizan khan tu ti hriat lovin an mana zun ni som ni le pariat tukin khan silaya ka hlum ni in aruang chukong laya an lo da le ni hetiang deu bok hian Sakain region tan se township a chong sung khwa apo sipai lamtang dalan ni an hriat u cho sui u kum som ngami vel po tukin dar ko chho vel khan a in ma a silai nan kap hlum bok Sakain region thi chaing township huam chunga nimin khan thi chaing PDF tele sipai terrorist te an lawin kap ti voina DVB chona soya PDF te hi KIA lamin an pui ni ina soi bok sipai som pali an thi ni ina soi zun ni som ni le pali khan kata township a sui chong kung khodaya an lawin kap hrep to boka chumi tumpo chuan PDF te chu KIA lamin an lo pui to a zun ni som ni le palia anin dona khan sipai terrorist lam mi som thum vel an thia hliam turan tam hle bok ni in PDF lam chuan an lo soi to ani Sakain region kata le thi chaing township huam chunga hian tun hnai khan sipai terrorist lam mi som li le pali an thi to tinani chu tin Sakain region tho minkin khopuya security na thok mek sipai terrorist pahni chu anral thuam chu sakan ni thu tukin khan minkin PDF te chuan an soi boka hengral thuam wa chu saktu PDF sipai pahni po hi mun him lama anral thuam lak te ne nan om to ni nan soi bok minkin PDF lama tanga thu soi tu pakhatina soi dan chuan heng an PDF zinga commando pahni te hian ral thuam an walak sak nge yani atia an ral thuam chu sak hi eng nge ti le engzat nge ti soyo om lo na a sipai terrorist te hian an zong na sa hle ni in miat mau media chon soi Kalemiu township thau chian khwa om utun wai man tumin sipai terrorist te chu tukin da ruk vel khan motor pasari le sipai zalai mai nei nan thok chuak ka utun wai a in chuan hual betta a mase ama utun wai hi alo om lo wangin anupui kumsom thum pariat mi le afanu kumsom ni le pariat mi te chu tukendar sari vel khan an mana an phur bauta nia soyani khochunga hian sipai te hian silai voi ruk vel mi pui vonan an met puak bok nizan po khan na chong khwa fire department office ma a om ril rulama rual ban lo mong su thet anti u monga fapa an lo man to boka an vuak hrep nuin bike nen an phur ni in mita mutu te chuan an soyani thau chian khwa hi kalimi watanga kilometer som vela hla kan kolam kalna kong dunga omani kalimiu khopuya boma puak kalimiu khopui buchuk ro tan ti mai an highway kong pui dunga om inwa bank le Myanmar apex bank in kara voin zun ni som ni le pariat chhun lai vel khan boma puak ni in Zalen news chuan soi kalimiu lampo hi boina na nai le ta hret ani hi bom puak hi Rinhlelh ta han lama tang puan an hre thei viu ni in an soya thile hliam an omem ti thu chiang ala hriat thei lo April tha a po khan kalimiu khopuya inwa bank ma hian bom voi khatalo puak to ni tun ma a sipai ro rel na hun laya sipai puak phur angkha tun lai hian Myanmar ram mun then khata athleng le tatlat mai
KNU thu nei na huam chunga khopa khata mi som pathum chu sipain puak an phur tir hetianga sipai puak phur hi Myanmar rama hian tun ma po khana lo fowa ramaral muan nu democracy an nai chau zel khana re vetial tiela ma se rama buai le a sipai puak phur angai le tatlat mayani hi thilom dan chu hetiang deuh hi ni KNU in an opchin Nyonglepin district KIA Brigade 3 area huam chunga Sothi township chunga tet khotha khomi som pathum chu mani zun ni som ni le pathum khan sipai terrorist te chuan an puak an phur tir ni in KNU chuan social media antar langa sipai lam hi som sari zetan nia civil mi som pathum manin an puak an phur tir ani puak phur te zinga mi pathum chu rukin an tlan chetheya medangero phapun district lama KIA Brigade 5 omna thlengin thilan phur tir ta zela tichuan nimin zun ni som ni le pasari khan bapota khua an chhuah le ni in khitit media chuan voin khan soi hetianga puak phur lo tu le ta ka wangin balo kho le chevel khua te chu an omanom lo hle ni in report a don thua soi boka khuan chua san hloma wangin no pang le zirtir tu te po an hlau thonga sikulan kal to lo nam khan khopuya kongan zo lain bomba puak bok Myanmar hi chuan nambil ril ru kalna lutuk thin hi tun ma atanga an buaina ani thin reng renga ramin ma son lo wangin nambil ril ru hi are theilo ni na langa keini Mizoram hi chuan Mizo tia hian kanin fun khom thei maya ma se chin state ang te khi chuan tun ma atanga in kalpo na that lo wangin tong thua te nun phunga te andang lam renga chu chuan ma ni nambil ril ru kha ken tir zela ang te chuan ha kha falam te dim tiang chi in tun thlengin an du le an ril ruwa angin an la in fin khom hlei theilo hei hi kan soitum sian state lama fianan kanan ti mai chau zo kani sian state hi square kilometer nuai khat le singa le sanga le zariat zeta zau ania Myanmaram mun lia thena mun khat a o deuh thowa a zau hle ni Laos ram te nen hian anin tiat thial mai ome chu tiang chu nia nam rang an tam em maya nam sipai ang ring po hi keini na kanan riat sen mai lo tur khopen an tamani a boi thla kan ti ve niang nam sipai in chal then kha chuan lom an hlo lo viu ani voina posian state marlam nam khan khopui mi te chuan nam sipai in chal pakhat sian state progressive party SSPP anti kan soi fo kha an pom lo thu au puin kong an zo a nam sipai anga lo ding ve du lova han au pui chu a chi lova niang kong zo kal mi pui zinga bomba puak tamai hetia kong an zo hi chonhudar khat vel khania ti chuan an khopui bazar pui zone velan omlai chonhudar ni vel khan bom hi puak ani mita mutu te soidan chuan he bom ti puak tu te hian an mani thi po poisalovin an thi chil ni om takania mi thi hi an vain pali le kan ni loi sia mi pa pakhat le meichia pakhat chu khopui chunga cheng ten nia midang pani chu bom ti puak tu ni in an soya hetia mi puin SSPP nam sipai du lova kong an zo chan po SSPP lam hian nam khan khopuya sian nam thalai pola an hruai tu an vice chairman an man ba ka an kuta thi takher khera an soi save nge an that hrim nge moni ba ka tun lai hian sipai an la thar le ni an soi boka an chet dana hian mi puin lung oi lovani voina bom ti puak tu te hian an thi chila nia ngem nge an tum ain an bom hi ma de uzok ti te ril ruwa a om mai maya han thi chila tan chon an thi tlem ve bok ema an du ain an ti puak ma ta deu te poni mai thayani Sakain region Suibu khopuya Pidota road number 4 a om USDP office ma a tukendar sari vel khan boma puak boka mi pakhatina thi pha ba ka pakhat dangin hliam tuar bok khitit media ina soidan chuan mi panin bai ka tangin bom hi an voma mi thi hi office ko ta thing pui dora chang valei office ma omlai takin bomina pu nanani awan doi thla khop mai hliam tuare ro hi chu angai tu omlem lo ni na soibok thulak na hian eng ma la soi chiang lova dalan da thatu tenan da thale ni ngem ti po
engma thu chiang soi tura la om lovani mong yu khopuya chin ruin long chol na bula tuken khan kuthnung khir chunga an tha tak ruang pakhat an char leti charity group report BBC chuan tar langa hetianga ruang an char hi cholkar khat chungin ruang thum lai atling to ati voina ruang an char po hi tu ti an thei mai to lova tu te kuthak nge niang ti po chui hlei thei to lo bok mong yu khopuya hian voin jun ni somni le pariat khan an khopui lu ton tir lam sipain bike le motor tlan vel an check thin na an mani sipai terrorist ten lo lu lai takin boma puak boka sipai pakhat le police pakhat chuan hliam an tur ngei ni in mita mutu te chuan an soi damdoi in an panpui ngal ni in an soi bok ole voin ni thil thleng langsar zual kan an update khati khani mai sela zanin lam thil thleng voina thil thleng hriat sen lo tam tak kan theiang tu kin ahma theiang beraron ti chua kan tum le don nia thlir tu te na top thlengamin lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me